sad. Zdravo svima, dobrodošli u Pro Gaming kanal. Sada ćemo igrati PS13 sa svojim drugom Mihajlom. Ćao! Krećemo. Ja ću uzeti Realma. Ja ću uzeti Realma. Ja ću Barcelonu. Čakaj. Idemo gameplay i da vidimo kom je tu. Kapitan će mi bude Messi, tako. Sada vidimo... telo mi je, Viktorova, teško će mi da mi daš gol. A ti meni nećeš, ja? Benzema. Čekaj da ubacim Suareza. Demian Suarez. Ne, nisi ga dovela. Pa nema bre veze, bitno mi igramo. Htjela ću da ubacim ovog Sancheza, dobro. Pedra može da igra. Ma već bre. Jonathan ovaj. Ajde mi što završili. A Messi je stavljamo ovako. Nisam još izgleda. Joooo bre. Može. Krećemo. Čekaj da ja provalim. Ko ćeš dvesti? Šta? Da? Ne. Ja ću bjeti. Taj ti je dobro. Ajde. I kaš krećemo. Krećemo. Today is El Gran Clasico, and you don't need me to Se spremni? Jesam. Izgubit ćeš. It's John Champion, and alongside me in the Camp Nou, Jim Beck. Hi John, I can tell you, I'm not Znaš neki brzo trčanje? Što nisi isključio komentatora? Nema veze. Znaš neki brzo trčanje? To. Na ovo gore. Na ovo. Ali. Čao imač. Neće ti bre ovo radi. Kec. Znam to. Na kec ti se bre nikšo. Odjavila sam na to brzo trči, a nije na drugoj ulici. Provalit ćeš to. Ajmo da no. Xavi on the Je ball. pik vini. He's got in. Tiago Silva, ajmo. Do Messija. Nemo koristiš brzo trčanje, ti za tebi ne radi. Can he now find the finish? Neće ni ja. Messi. Ajmo Messi prilika, Messi! Kakva gočina ima Lionel Messi od prečke. Loši sam na joystick. 1-0 Barcelona, Real Madrid. Nemoj da. It's been a dream start. Čekaj, I'll tell you goal at the start. Bacio si kakav. Empty A? real Bacio si edge. kakav. Bacio Da, si to kakav. sam izgačan, ja nisam šuti. Pa ja kad bi... Ali ja smo spori. A ja nisam. Lako da. And it is. 2-0 Barcelona, Real Madrid. Bez brzo trčanja, ljudi moji. That is simply unsavable. So it's now 2 with 2-0 There's 17. such a difference to the whole dynamic of this Pitat ću tebe poslije kao odeš igra na joystick. Dobro, to će biti Faul. Real Madrid with a set piece. Bez brzo trčanja. Xavi Alonso. Znači ti imaš brzo Balls with trčanje. Modric. Mikša, ako je tebi ovo brzo trčanje, šta ti je na stolu? Now Thiago Idemo ljudi moji, ajmo Messi! has an assist to his Bravo, name. ajmo Thiago! Thiago, stiguje! Thiago, bravo Thiago! It's come through to Evo, him. prilika Thiago! I gubi loptu. It's off. Ne radi ti joystick. They were so nearly punished for their mistake. Yeah, they can get themselves very lucky and that didn't look at the back of the net. What would you do giving the ball away like that? Iniesta. Ajmo Ready on the Thiago! score sheet. It's on for it. Cristiano Ronaldo. Ajmo, Dama, da! koristiš brzo 30 trčanje. minutes played. That's it. I bre Benzema. Balls with Alexis Ajmo Sanchez. Lionel Messi! Ajmo Lionel! Bravo! He's going into the Ovdje low. prolazi Lionel. I na kraju faul.
Got it. A ne, nije. Kako nije? Offside. Bravo, Bojnik. To the massive relief of the opposition defenders. I čak i Green je moj igri. Bravo, Higuain, otišao u offside. Looking to carve open the defence. Ajde Kaka. Bre, pa kako mu ga doda, kako vrlja be. Ja ne mogu verujem. Ajmo prosto. Ajde Higuain. Now through to Kaka. Ajmo Pa Pio. dodaj mu lepo. Bravo, Valdez. 43. minut ljudima. Skrljaš. Now Sergio Busquets. Here's Xavi. Tries to slide it past the defence. He's onside here. Do Messi gubila. Gotovo. That's the end of the first half. Well, halfway through the game, we're in absolute control of it now. I just wonder whether they look to try and treat the fans second half. They should. They have a cushion of a 2-0 lead. Barcelona against Real Madrid. Higuain shoots. Bre. Eto vidiš kad mi je raspoložen do toga. Saved. Ne, šport. Keeper as well to retrieve that. A ja tebi mogu već That sort glasiti. of situation. Pa normalno kad je Very well da done. se tu... Wants to get this Pa forward. teško je nešto da se turi. Jo. Pepe on the ball. Xavi Alonso. Kaka. Ajmo Kaka. Higuain. Higuain. Cristiano Ronaldo. Ajde, Ronaldo, odigraj. Pa odigraj mu čoveče, ljudski. Ajmo. It's open. Ajmo, Kaka! Kakav gol! Kakav gol, nema premotala što istevat. Excellent Kakav to intercept the pass. gol! And then Moj Mr. Valdez. You just can't give the ball away at the back like that. It's such a key area as well. That's exactly what they've done. They've paid the price. Kaka, leads ajde down će to a dobiti. single goal now. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Through and still going. Evo ga. Chance maybe. Hits the bar. Kakva nevjerojatna Dario Messi, velike debine! Pravo. Marcel! So nearly exploited that mistake. 95. minut, uskoro će završiti utakmica. Here's Higuain. Uša, 67. The ball is with Messi. Puyol. Malo se šalim, 70 minut. Ljudi, Ne mogu da verujem, znaš mi ovako slabo šutno. Ne si se bio. stići. Deep in the opposition's half. Ronaldo pa tako. 2-1 za bolje. Bolje bit će tebi pa se bolje kao ja budem igrao za svoj tim. Ajmo Viktor, da se ti malo uspišeš. Upiš. Modrić. Ajde Modrić. Bravo. Ajde Cristiano. Pa Modriću, kad misliš da ustaniš? Ajmo, stiga. Brzo trči Sanchez. 70 minut je. Ajde Sergio Ramos do Cristiano. Ide mladi Cristiano. Cristiano do Kaka. Kaka pa čoveč, ja ne mogu gledati. Jo, za malo da mi da... Given away in dangerous position. Ajmo, došao se ti malo uspišeš. And he chooses the option of the back pass. Kaka neverovatan Kroz noge mi gol. prođe, jo. 2-2. Samo ste vidjeli Jo, tu. kroz noge mi prođe. A really unfortunate mix-up for that one. Ide Messi. Chances are hard to 1-1 sa Ronaldom. mistake. Uzme Sanchez, ali faul. 90. minut, pobiši se Ronaldo i ovaj Messi. Something going on there. Don't think Pa anything sam happens čez, next. isčeo. Pogledajte. I to bi bilo to što se tiče Ovo videa, vidimo. ovog videa. Vidimo se sljedeći put. Ćao!